uze isithatha. Ithaba kwenza bahle enkosini uma le nsizwa isale phansi kwasesithatha iphela iphaphama isabonke isayimala saphetheleni kwayo isiyakhumbula le nsizwa ukuthi mesibone lesilwane imistoto yabadala usesilwane usibona akwazi kwenza lutho lapho osekhona lohlala usilinde usesibuza bowuphamba labantu isiphethu njani isenzo soyaphila isenzo sezozingela ithawu imalasi yakho yile nto kangaka isentizwa ebikele estateni posestata ithi yebo imalasi yami ngabe ngiphume ngaye ekhaya bengona umuntu bengizomthengisela yena kodwa namanje akafiki isisenzo sozingela ithi ngantela mfowethu kumele imalasi yakho ungidayisele yona inkokhelo yakho ngomele ikhokhela wena futhi ngithathana sibisibonana izinto zayendikinga ngizokudayisela ile malasi yami kodwa ngifisa njengoba le malasi lele ungayivusi hlala lapho linda ayihluphi uyothi ivuke uyisiyamlandela bese isuma lesize isidala simala days malasi esiyahlala lethenga imalasi ithelethizwa ibithenga imalasi itheni isikhatshana bumbulu ebisiyapapa imalasi ebisithi sumsila ebisiyajabula letsizwe ibithenga imalasi Angathi bafethu mhlawumbe exabeni lobuthi ngoba uma sifika ngale kwenzayo awukwazi ukungena uxabene nokuphakela. Ngizovuselela ngoba mina bakhonza abahle enkosini. Awukwazi usenge phambi kwabantu abadala mase nyaya. Ngoba egcina uma ngiyala mhlawumbe yini ngiyojeka ukuthi ngenze ukuthi sifuna sokuphela. Osengizwe. Amen.